chawa tie kombedini ario ki kome I chawa me Uganda kontin niamdwe parangwen me dwe me beach chiandek man mwagali vario kipiario we are beach an la dit ben atie kayapo ati ayukwa matin kuno watiga log mapira tek tutwal man kwa mano lutino megwa magudugu kilum gitika wote iye dong la bon balo kara lutwa ye we anajol mego kashel kilo tian rurine magen gitika kan poy mego poy munduju poy tutwal wajolu won wajolu weng lumugudon ye wera jol mego wera jol man Dr. Caesar ma en ti maraka kan for the twelve or dropping or back yes. I think or dropping pabaro kidong bene uye ajol ladit Paul Kilama ma en bene tika kan for the twelve for kidong bene ladit nyero publics en bene tio ka kanyo for mate kawange ku birika dong duani tika winyama be chamani ko yeli mata yes angeni chamo ko ni be chike dugi yobo for as well wati tika ka ini ki ladit Fred ngom kwe ma en bene ti boto ka kanyo Fred for mate Fred for as well it tika winywa yes ka koni Fred kachel ki ladit Dr. Caesar bidu ka kan uye uwek anakata ti kilok mamekwa mati ner matini kuno watika lok me pero onyo bien malotino mamekwa magudu kilum gitika wote ye donc ladit Dr. Caesar for piancha money no atika atio no ka jolo in erudare no dare lui mana pange donc berwa ki chia no ni kwe ke boto ka kan I don't know okay jola more okay you better yeah for as well Fred did you when you are Tim muted unmuting yes Fred did you when you are you unmute Fred atika winya oh yes for what you win you down yes for lokwa matini lutua kitma wajine kerebotu lutina mamegwa gitika dugu ma watin wadiri ginomio watika kelo topic man pianiti lok mogo mapol kardano dong ti kabura wiloke entro no tika diu dan matek total man malupe ki pero ma lutina mamegwa ne egni no gitika water ye piani wan wange mabeni ilugi mo eni magen go chiaro chigu beru kere ilum gen gidugu chamo kene pero chiaro beru tie ilok me ka kwena dong pian chao kene ini no gang machon ne bedong no ki char gi oli weng ini biro de no dano dong gitie ga wela nyoy ngoma wela so kakama be mir ini chak me chere ye be no be pere ki dong pero mo kene bene tie ene kone ini 2 kilo tino mano pe dok wak bene wigi gino kinyang mabe man kano latien daro latien nyaro chao ke no tuki latien mano wona bene pege ngeo kama wona akiye nyokiri ka bene ki temo wach mana na kibot en latien nyaro man mudu gang kile tienne chao mu kene lok ma ki loko ki ilum kuja bero lok mano petie mogo kakare piene mogo no tika wache ne wek bene gwak ki dano magang sino nguna be chao kene wache ma ini no ni ngat moni chero ki lum ka chaine wachi angang watie I palea ento ki palea kuno no nying ma ki wajni chergi no adare no mo pere chi perle in warber ka nene kar mu karangech ma pe ber yo total bien ini bine no ngat moni
cher temo tracing gang kama no lutino mon mirgite nyorgi nyogite ye no chamo kene da ogin matek twal kidong bene mago ene manogu dugu kiri gang manogi no gang tie kilo nyoro chao kene no bene no ngat ma en gwa nyonywal kere ni chi ngat mo ma yang chon no bino timo bal ito gang enoni chi cher da ogin mano tek twal pien ki chao riem mone ni a cherto kilo teno ene mabe chao kene ki luo mo ni lo kwet kono nga gi lep ti dwa ta ma ki kere ye ka kenyo pa wa mier gi ka kany chi lo anywa ti maduong dong la bon balo kare o ye we anakel Fred we ko o tete wa kan pikena da ka piera rio ko berini we no wa win look manoti ye ka don one panelist mukeni duju wa bidaka ye kona ka don dan cha reacting ana bidwa ati dong but moderator la wara man ene Dr. Caesar foi Fred ajoli Fred da dropping over. Oh dear. Or dropping off. Wow, rather. Pe balo lutua ana meti akel lokman I nieno due ma ukaro I due ma ukarli enini wan wabero kilo teno ma food gen go dugu kilum ma gen go nyono tongweno le en ma gen go nyono ki gang parwot man gang parwot rot nen David Achana my gankal matiga kany ke kwara choli ma dano do jungeyo kilwoni we got mati gulu city donc gen go bieno kun ma bedo tie ma megine geno no dongu bedo tie pi mwaka makara chiel I Uganda ni chaka ma gen go dugu kere seafood wange ena ki jologi ma gen go nyono ki tongweno chi gulok ma duong ma chwinjo bedo yom ni dong ki jologi officially pa jo ka kany ma chwingi ko me bena ki neno en kit neno kere to gi pieo si Fred anono da luo in ne bieno cha money si ki go maraja dropping we no itit look mano I tikere pikina kada keka piaria fo Yes, apoyo tual diben apoyo dano dichi tin watiga lok ma piera ter tual lok matin wa logo inge bakodog maduong inge tuyo chola inge kumu kim gin makiluoni kuch no noke mone wachago neno ne donc neno matut matin ena yene litien wo magen guddeno chane kara melwen gidiga kwoni ning ngo madong tika diyo gitu twal ngo magitimo gaps tika kwene diben ye anacha kiman ni lwen pa LRA lwen pa la kwena lwen pa Holy Spirit movement where gaps madit twal ya choli ki jirani mamege pero mo watikera yeni pitié clear statistic mo ma chuli miu ni mana ye wel dano matemagogi mana ye wel dano muto mana ye wel dano muno awano ka yini nenu ikare ma luentie materi ya chuli jemi magotime dano maduong kimagogi dano maduong guno awano dano maduong guto dano maduong gurwenyo jembigi matin kirika ineno ko pacholitie kuman dujuan walokta waneno ngewa chi wanone gin machol woriye po beru gin yot ka wajo ni achak kiman ikare ma gamente okatikitam ni yo achiel milwenye kuma dwi ena ye be ki chok dano gi kama gen gi beriye ki kelgi kama gamente twero loyogi ma ki duoni IDP kam dano wego gengi dano bine IDP kam ento mako dano mete neko dano mete wego tin ka wano logo ikumo matika time ICC fale case madondi kumwe anoni ne obero kamete mako dano kamete wego tin kimiyo ko maduong ikum dom ni gongwen dong litieno wa magien guduguni kitieni ning litieno wa magien guduguni
noke gubedo gi kero mi wot i centers kama ki jolo gi ye kama ki rodo wigi kama ki mini gi kero kama ki duoko chuny gi chien i kwo we gunen ke mafutere joma gen wuoro enoni mokene gu no gum mi kwan mokene gu no gum mi kon mo matiano tiano entropole pegu no gum mo madi o tin gen gi chung kidong kai neno de tiano magien gudugu ke giko mado e chawani don pole don gudugu don di tiano enoni gudugu ma ono fut gen gi tiano gen mo madi magetimo pele tiano enoni pere o wego kar magien gudugu jemi maduong o chago time kogi ti jomo kene ma actually o jologi ipaju kun wajene la tien dugi bien ki tele duju ento ki kitwa ingeye jomo kene chago dwenye komgi maka ini no de tieno anyira bagen gitika ko di town ki kamo kene story magen gi miya yen gen ki dwenye komgi ki riem gi okipaju mamegi maono be ojulgi be onyotigi yo ikirme ko mapat kiriyemogi timutok oberu lamal kamadong timutok dong tidong lamal loya yelao ilao timutok timatut tutwal community wa magen gudugu kilum maino le tieno duchu magen gudugu kedgi kilungi ne kon le tieno ko dok ka kwane school le tieno kilungi ne kon pikimi ko mabe mapaki le tieno magen kilum tawano maduong tiawano mukene ma biru machala duki pajimi mapapat ma ini bero gatimo ne da bolle wot kama bo wot ite condition mano pino be yo ina wano machamu ke ini maga bigni maga pa awano ero ni chako nyote o wego chawani tayini no politiano wani ino gen di koro pero mi wot i koro pero mi pie i koro pero mi arem mapapat kidong tibo mukene mabine kongi ma kare duchu no meta no ne genno gi tegi odya litieno egoni en kiarem egoni kero pe metiyo tich mapapat magien be guti don gamente mi Uganda en mukapi program mamege tutwalle ni chake ki lok mi amnesty ma yeno choyo warga magi wajo ni narachira chiel be okeriye chie manyuru ni en imogo ni ene beri ilum kalwenye kum gamente tiyum duk mulwenye kum gamente dong ene lego kija ni gamento time kija we ene duk pajo gitieno eno ni gen gu kero chingi malokum amnesty gi kenon kero lok maduong full dong tim ta ibinu iworo kama papat amiro na chaki soroti kayini chere soroti ikabedo makiluoni obala kayini lo kailam statistic 100% nge wel daro makimago gi nge wele mudugu wele mape wele muto gen lo iye kay je biru bot omegi wa kilometer waila inore kamalo en pa konyo guru chalo chokyu moro idiere balonyo kikama papat malwenyo guru gin gitie ki statistic kay tiari aboge gitiki statistic welli tieno makimagogi welli tieno ma sister chero bonyogi welli tieno mudugula chem kidon bere muto gin ka yin tiero kamukene chali balonyo ino ka yin logo kilo tela makuno gen gitiero in wel dano makimagogi wel mudugo wel muto wel magitamo ni putie owego ti gin moy e actually kan ma wana woni the missing person ay ngat ma owen kikin ma furwa tiki gen ni no mo en dugu chien e ko da ko kwed wakachel miyo gin wakare duchu ka ini chero e kaga mukene e actually chalo borro rajaw
Rora jaw gen gitigi yup idore gen tigi yup mara duju ma gen gitiyu tich ma meggi kita choli tiyo kede mi luongo dano ni chake kar ma gen muchago luongo dano gi ma gitamo ni gurweny eto fut giti ma kwo ni mo gi dugugan dano ma duongo ber ki kero mi dugugan ma in record dano ma dugu idore itetela parura jaw karo dara pao litiana pao maman pol kare time kenen gen go performing the cultural ritual magi wajan luongo dano ka yini dugu ikabero machalo ya tiak kama kiloge kom lok minder lo mugo mutime ikom litiana tiak magien imaga aliba cheli mi abongwen ni pierre abongwen bi angwen adui omonyogi school chu nerogi metki jirane mokene statistics egoni tie owewo kadichu mainen jebe makomano time ye achulo none pierre tekni ni po betie ento ni po wamatie ya chole ni chawa ne tiki gaps pien logo kumwel mapitia ti logo kumjeme mokene makiwajo ni otime ento no kiti magekelo kerebero weke medo kare ye mokene wego jeme mapiere tek baono be kiloge ye bedari mapatki NGOs mapol kare no en project magin go choyo ni ena yetete gitijatia pitie initiative mo kiken pagamente mokati mi bino kaneno lok minipo ichawa ni letiano tika kwo kia jiji maduong ikwogi letiano tika kwo kikimiga matek ikwogi pien latien loke achama chuit peneno yomo mikwo loke neno la nyurban la nyuro kero nepe chit ko kekene ki iye wego kwo pa letien mabe letien wa magudugo kilum gitiga kwo ki ret magen gunoy kare milweny ret mugo mai chawani mukene do ngayo daktaro mukene daktaro ne kare duchu be gubit kadok chen wekinen kip me konyogi charity jo mukene mano rachajo chielugi makare duchu no chogo matieno tiko wat ki kumni arano ngara chen mano do jogo chogo matieno mobero ka wat ki kume maromo awal kun na chen pien kare duchu Piero en waro bolo wa yelle to twal me konyo de tieno megu ma papa ma gen guno wano eto amero wachane ne piyo to twan pien uno watiki do mi konyo ma gen gu bieno to twale malo mi yuga mina ni gi konyo lok mi ni chao mi kom kini chao mi wich ikine uno tie democratic governance facility ma gen gu konyo to twal. Then the Royal Netherlands began gubino kamiyo kony eguni. You say it ben again gubino kamiyo kony man. Dong kony eguni weng ichawa ni maara loni practically kony eguni dong pe. Manyor ni ngara kela kiel dong kano arem be eno yele ki kero manok ma enti kere ni kau eno chero nong yo meni chao wek eno kuo kere. Dong weko litiano wa kwene. Weko litiano wa kije Mario jema chel gin machiel aye tie jemi mawan po wari ye ko machalo don kauno la ma chel ijaro no mara no tudon piera rio ki wiye manjur ne don ma tin don mirine neno ne demand ma papa gine kuone mano meta no ni er ko donc la tiena mo tier ba ko tin la ki chasoge imero po bora duini imero po Joseph Kony ci mo tok futti la mal ti pero madit bot le tieno cham madano wajon ni cham eni cham ti batek e ko pa le tieno wa magen go no pero e kare melwen pien po le tiki kama gen gi twero doge ye ni gi chet gi beri ya gonya em ti wajo mo kene tiki gan kama beri ya gonya gen pe kere da mente bene piu miti kati ki tammo yukineno mo ni kiti machalo dong pero badit ena yeti kamaliti libe oberi yeni wandong kamo chi ubed machalo kama gen gitwero beri ye kiti machalo ka unichero ikiriandongo da mento kwanyo ngom
I don't know how many acres and hectares. Gumbi yo kilo riangela mago aki budunda lo riangela mapapat mukeno awa ki South Sudan. Gine eno no bayano wano team we ho konne tieno we olo gien tikika mo manu no gedo ye gi puri ye giti ye ti mapapat we abegu be chalo daro mukenne. Le tieno eno ne gi pekere. Miri mu karo la jupa wanjo mukenne o wege chawani le tieno eno ne gitika dem mo chan. Pian watame ka gudugo gangi dugu ka laro jeme kwedwa gidugu ka laro ngom kwedwa gidugu ka timo jembo go mano pino pore miri eno ni tika yendo wa kido peko buke mawano neno era yeni ikare duchu na mene kifunga eno mbatu tutuan lo paletino wa bagien gudu ki to kini winyo wao giwacho ni program ende watiga kelone in northern Uganda bikonyo daro bagengu worte kare matete ikire wabero ki Nusaf 1 Nusaf 2 Nusaf 3 ikare watiga donye Nusaf kayi waje komite no moja enoni wabero ki program mogo chalo PRDP ke waje pen le tieno no in a nutshell government in the community right lawyer PM no pino tika moma gien gitiero gitienge iye ni be bil ko nde tiani ino do chol twin gien gilio e chingi kwanyo mi konyo gien kekergi bo papi ani pale no bit home wana chawa ni watiki society matiki le tieno ma I would say ni bukene twingi chol pian ni neno chini no game no geti no opportunity ma roma ki jomo kelleto ki kwero mi ni opportunity ki tuono gio mero pega chini ma wano kikere pego mario ma wano kikere ichawani era ye what building a new system actually system mapilwor net system mapilwor to system mapeke war piga waju jimba man ken belada makia ne actually matiro wakoke kumago gina wana you building pian wa setting a system mano konyo ne tieno eni we goro wigi we goro yoro kongi we goro tero gimi nongolim kikero gimi ko mabe o we otim pero makomatika and building malit we oni atia wa ni do gembe wa do we do beri ni am biromo gem gi chore tiano gi wa ci wa ko ci maro ha tiano statements na ci biro tiano wani itawani rapport à l'étoile pour te faire again who te pebo era form type action pour quoi in makit panno magitiga no koniti ero ati chimuto no arwenyo ti mamege wo don ka ara toyulo mamega o yewe ara wajman ni kay nen tin wan watiga nen no piletien wa wana chuli era bema ya achura di wo chitamo tam matut makaro pe peho mamege guru wa komletien wa magendu woro kedum achula di anoni achule le don katie chipe nokutwan achula di makajui tika chamu excess chitamo ni excess enoni be anything mi kiletien wani achule le katie chipe ino ivena chile kem
neno paselam ka gidi kwero ni ere gen giluonga mo ke kan biro no kon wa orilega matie ya chuli machalo orilega pakatuli orilega pa protanti orilega pa jomolare pebi winyo neno moni boyo pele tieno mama gen gudugo kilum ne biro gamo uno man ujulle kere kire makara ka gen no gitino so gaps madong tie eni obibero pero madiet iko mamegwa obibero pero madiet pia nyimwa don wego ka waneno anyim tutwale pachuli waneno kumno waneno don kiluoro pia waneno ni gaps dugu kawa kiga yara ke ana ne rojo paju bewe ibudwiwa tut era yello paletien wa magien guno pero ikar melwen lastly history melwen me kumara me Uganda peke choyo mabe gaps ti ye uno ni wan mo kele wakati matut mawek mafujo mo kele ti magen ge kwoni gen gu beti kero me ngiyo ne gumoko ni elitika kare wek diri kadano be kwano gen matika kare ke kwano gen mati informative pien history pa kon petit clear history pa la kwena petit clear history pa rotela mukenne madon magubedi i lok melwenye kumana mi Uganda ne petit clear miro ubeti mamek wawunu mikate ki church man we okon chi pero man tieno batika woriye pero ne let le tieno wa chaane gudugo lo lega le tieno wa chaane gudugo joma konji pexe le tieno wa chaane gudugo joma kitika chayogi le tieno wa chaane gudugo joma kineno gi machalo threat iko pa chuli iko pa dano mapapat makare duchuka kitika berika choke be ki wek ngeo ni man ma woro eni man dukchen pajo tinyingo kene no dong be ruche piem dukchen pajo ni wa wene iri dugo ma piera rio angej watim dong status e peloke tinyingo kene tie stigmatizing total equal padano wego ini gak ngat money ni so machala chuli bene be wanen we need to revisit our ways where wanen keep me konyo ne tieno man kidon konyo programs mapapat mabino equal pa le tieno eni we gin bene gunong moje pechawa ni ko yie aragir kanyana poyo Ana poe tu tuan Foya mater. Yeah, foya. Happy Foya the band. foya. Foya bene moderator me donyo yot bene mabe. Fred I kele lok mabe tutwal. Lok mabe jo. Duong ma wakadonye bene pe piani lok pa pero le en man matiga luteno mamekwa nyojowa makudugu kilumi kitiga wariye perne duong tutwal ana miri achak wachne yo man ingeo dugu paluteno mena machel gen kono yangchon no yup ubertie pigi maono winyuni olto kimio bot gigen maono ga eno ni chena no America gamente eto chena eno ben ka ini neno to America konyo lutino mamegwa magen gidugu kilumi mono eni ya bertie yupa World Bank maono chena ne donyo ki Amnesty Commission ma kimio $100 $100 ene kimi ki mattress kimi ki gamo ko matiano tiano mano bene chamo kene bene pe chawa at kai kiet mano tiet kere kidong pero mo kene bene tie kiet church mano ki choy kere tiano mamego magudugu kon gen gamer pe ogwa hogi eto gen kidugu da kobiri magena yeda guda lo bal magya gitira kwai kija bot gamente atamli enuni je muguma kai neno kin mwaka mukate I yupa yup menipo pa pijo maguto ma aduyo ne hogi gi waju ne aduyo ne hogi I lukodi enuni bene chero chiberu lok uchero chijemo yema dul pa lutero ma megwa magudugu kilum
gen go jemo kun gi wachi ni church eno magitie i documents pa Amnesty Commission petika kare ya piani gen peke gwa ho ge ye sida ko bir kitega we ho ge ki kwai kija what government peti an lo ngo lo ke en tie duju ma mir Amnesty certificate ma ki mi bot gini we mir ki chok gi yo ka ge chok gi ka ge chak dojo ka no twere government ayo no mir no Amnesty ki yung bot gi pian enoni ka ini neno no ber responsibility pa government kidong loko beru duata ka ini neno wadano magito kit magatir kere beno mabe ki I kaberu chal melu kori kidong kams maduata uno ka ini neno settings yang chan chil ma ini neno gi kam kono betini ma chwale chil wa erno ini no kom barracks pa mon tiki ie kadak dano aye tiki wa monyor tien loka ni wa mon magi per ka kergi barracks lukien gang ena guber ka gwa gi chi ka kenyu peoti mema be ma omiu chi je maduong ma mirangia ki lo kapero palo tiang ma megwale ene kidong bene awajo pilokom dugu mano chamo kene inoni lutiang ma megwa gitugu ento kar mano gen go dugu inoni no ludir mayang chan ma omiu ko bide gen nong giden chan marachu twal makirika dong gen gidugu gang kitika kwerge kitika riemo ge nyogwa kitika no peroni ludir ma no gimio ora bot gini kumbiri no dak gamento kwanyo gio tika keto gi igen makiluoni payroll pa UPDF chigine ene beno tika chwer chwingi piani labo twer gene ora ma no ludir chano mioni gen kono pekitimo bal ma omiyo gen gidugu gang madong kitika kwer gi si inon ka kenyu bene gamento timo era madit piani en joma gidon ma gimalani ingi beno ki rwako gio mon ko no gitika chulo gi so no gen na gitika merike kwa mabe no lutiano made tiene gitika demo chan kidong lok mo kene matie malupe ki lokom Amnesty wajemi duju ma ki berka miene karchani kono dong ini dugu kilo tiana pa nyongat mono dugu ene kene nyongwak ngat mono dugu kilo tiana rio ki mini jami marom mano tia loka ni ka dong in lutini duong no dong peko ni meta manyor dong bena pugi konyi pian ka wano marom ini tigi lutiana maduong ana tigi latiana chiel nyogwak ana wor kana wan weng wano marom si gap so beru duong ikiet me neno ni jeme ego ni kikerogi in the past kidong lok mana mira tuwe kere lutua ene lok mon ma ana waje en lok me identity mana neni dugu lutiana nyera ma mekwa ne gi dugu era no nying ma ki mi bot gi nyinga no pat yen gi cher dong gi chom ka mo mano dane bene ma ki luo chala ka meno no pehe siu miu dien gi tiga chero gi beru ki lutiana mogo mano dong bene pe gi ngeo ko yo mier gen gi te gi ie siman pero matematek pian dong lok me identity dong tiga dog gen matek adeda makirika gi dugu no mier kama mier inite luteni pe si dong ka inite ka dong inike lo gang iwinyo dong gi luo ko anyai ko gi luo ni nga no dong nyeng ndung merata magitiu kere ipajo siu miu pero en kin me winyo fred dong tia waini kumbi dong lutiano dong mwaka gido chero pian ka ini ne lutiano mo chako dugu mwaka pier rio ngej kumbiri dong giti lu diru ma ene gen dong gitiga timu jam mogo mai winyo ni kono kitimo ngoko kitimo ngoni pian ka kage mo pe si loke egoni duong mo ma la pila kom chawa la din moderator enemy dong poweramo mete dong makar an padara meta kar ka ken loke duong mateka de kidong bene mapat ki enoni amira good mananak ikom gen ma bitime I chabet eneni man ma an botu ka kan awaju piere ni jo mamegwa lutiano mamegwa magudugu gen gudugu si uno kanguri o chape mwaka chiel kulu kadong kikelogi ati I nyim ke kwaro makama gen gubino si gunyano ye tongweno nyim ruri ma oberu duong ma ki jologi kun ki kwanyo gamaraju pi kirlok magi berka lokere ki rabaho dokere ki beru chale wacha agat magi berka gat ki nyim dano
magi wajini dong tongweno doge pere tongweno gin magi yeroni piani balle pere doge bene pere peramo lok manyotien lok ke chwal lutini la bon balgi gen go chere lum gudugu kumbiri ni dong ka gen gi nyon tongweno magi donyi kere gang balgi duju dong luakeo kidong pobo king'eyo ni pobo eno bedo gin achiel ma kiru wachan no kitiyo kere me luako chilu chidong chilu mo ke ken ma gen go wor kere mano gen gi tikere gwa onyo koni chien mo nyok nga enini mano tiga lukugi no omiro waro chipobo ni ti gen achiel mano bi luako en chilu ma ti gwa koni no ikogi man ene jemi ma kitimu ki ke kwar en chabet maromo gwak da dega ngech ma yupe eno beretie yupe opong kono kire ka beti dano kubiri dono no ki wajini dano ma no do dugu kai mwakale ene mwakale eno me mwaka mukarni no dong tie chak wai mia ki wie chi magu biro ike kwar uberu gen gwak piara dek ki wie chi ka oneno chel mukene tiga kany man chel ma no nyuru gen kid ma no gitiga donyo kere ikar ma dong gen gitiga bien ike kwar kidong bene guber ka nyono tongweno chi gidonyo kere ka kany man ka gen gi nyono tongweno gidonyo kere en I gang parwot man tian lokani tij magi tiuli enini pedon no mir kitim ugaki eno keken ki gang bot gi bene mir ka gin gi cher dok pajo ka chel mir bene gin go chet go nyon war go chet go nyon tongweno enini dong ki wajani ki tiu gi tian mala chuch mir gen wen gilunyu war inside mela chuch ma bene pe tiu ki wa me nyono ne bene pe tiu ki soksi ero ini nyono ki tieni nono chi en man ene ye jami ma obedo tie ma otime ka ineno momot bene ruodo bedo duong kidong ka ineno lutino mon ini dong man lutino mon me Central Africa Republic ma dong gen go dugu kere ma dong kubiri go dago mon no ma gitie mon acholi dong ma kubiri gen go bien kere gitigi lutino acholi ko gi eno ma an aneno chi ano ni lok ti maduong atamni kacha biat manyen moderator inen ne furwate wan furam lok in pien lok duong si ana poy mate kwek da dwa kati bori apoy mate Apoy the twal the ben I milu lok ma ruor loko dong menu to wachel the ma mi no nge jira ngom out time lok ma obel ka kati bene I warga lok awinya nyurni koko bel matek ngara said ma try to call but did any chief justice window magi choi monitor ma ono gi choi ni no due pieri obichiel me de mario ma ero ko come gamenda ni gamendo dolo chiero il lo me cogno jo man ma duguni dore ko be tieni kedebet coin no bi no charo a kedoro wa kani no sab nyo peace recovery and development plan ben pel konyo pien chen ne dare pegiti ukede iyo mo pore kida wa gani chap ken dok chen do odoni ijeba pa jo ken ma no ter konyo kedebet lobo ma wo chado when you Netherlands ni gen with me kon kidong en paper and my kichoy do marioni Austrian embassy gen go you Patron Health Center Youth Center we go kon ponya par pabulu and ki yabo put choke mange kwang kin center magayo put gok yo ticketing bene you be in tie ite yo makeloni International Center for Transitional Justice
ma misa tutwal pe joba tika duguni ni justice should be served pien pedog kibekasi mo dogge pien kadong kijologe kele kidma chule wan dong nyono dong welo dong kilwo lo ko kile in wajene ki pobni ento check me miel betie chalo kita International Center for Transitional Justice when where go be ki le bon le week donc miel be no por madani miel ke mi ngi ngom kama gen di fer yu gi pa gi yeah okay put what tiki chama na nale amir mi kar ke panelist mo ken me gamo lokene abino but doctor yes doctor yeah ana bibino bimina kong da ke kama mana ci adugo kono o worge neno loko kene mati ana bibino da ke kama mana ka miaba don apoy da ke kama na ke an ka bi ka dugo okay I won't comment apoy okay Caesar public abiro bare ini miro donyo gon kilo ke lo ke mawati lo ne Caesar tiki microphone problem okay Paul Girama kay ramadanya you're muted Oh, sorry. Okay, that's better. Winya? Yeah, Winya. Winya? Okay. Yeah. Kripati ki ngej maturi gina. Paya matika ati me kum John Annie. Apo me akare. Me lok manok. Pian paya kone ni tika ti me paju. Joma paju gi ngeyu gi loy wan ti wako ni. Kin mana winyu kere. Kin mana kanyang kere dong. Ene ni. Paya kama eni. Kin ma kitika ti mo ki jomo dugu. Lutino mudugu nyo kere ludiru marudugu peti atiyo le weng me achiel kong mukwongo families kama miyo no lutini gudugi miyo pego time kichol chwiny makumano miyo no dano yang chwili pera tek mada dano ni ka urweny ka udugu ijolo ki yom chwiny mape wache kere be jim pekme jim magwak kumberi kichan makum kare ni tie mier pa warwen kit kwa machon mo tikere book dini ben wajoni the prodigal son latin ma no ochero chikar lim moko ti do ganen chan irok wiyo wido utamoni e balo udugu chen wono jolo ki jol madit tutwal ti dong jo wane egin lotin wa ma gochero ni pe guchero pe jenyo pe guchero pe diet wich guchero pe kayo terogi pe ko ni ene bene pe ko ma kele kum kaka lunyero lu chol chwin ma no gimeri tie kaka eno we joni guchero irok ka gudu no mer jol gi mada chaka ki families now ka family jolo gi mabe look man me rehabilitation kamo waje kere ni me you kid gi mo yo me ko tin ko kere ono mi orgamento ma dit ene hotel yo eno wange atini gamento ma dit pero kat twingi jima kuman do bena lim ma ak woko ma ter bino through kono ICTJ International Center for Transitional Justice Chene mone ma bino nyo from other foreign countries kauno twere miero beri ching local people local officials ene guti kere kage me ni ching gamenta ma dit
Adinga ma ke welo ke Mercedes Benz kita yang ke gena kita yang kong China Rehabilitation of Northern Uganda bana ke balo ke welo ke motora ke welo ke yu ke ot me anywa so China ma ke woko government ene central government miero ti responsible ka ba lego central government amiro ugam loke kidok bena local government bena miero donye machalo ke kal kwaro miero onen ni dano ma megwa ke gwako gi mati jemi mo ma girom skill dero mo ma girom ponyo gi kede we go don ki teach kere ngom katie kimini gi gupu idok kene kaka ma megi idok family ma megi kama go bino ye kama gi go a ye donc menu pero ma na no kitin mukene pero mukene watie ma dong tiga yelo watu twal ene tela pen lok ene kalu tela no tie ma kwiri no kon gen gitiga mi pressure kum central government local government no kon nyo gitiga mi pressure kum families ni pew tim dano ma dugo ni pew tim gi marach kitinu ni penyuru chuny maber dok balo nyin kaka no pange ka organization mo kane mabeno no romo konywa ene ludini no merubet ki organization mo me konyo dano makumano iket yo mo ken magen gi twero iwajo ni gene karme gene maulidi nyo fees pa Islam ene ki yabu yo dano chero cham ki ngogene which is a shame pian gene ludini ma Protestant ki Catholic mi no ko be kit yo mo maromo konyo dano makumano pege romo konyo gi weng ento olu ki romo konyo bur peko ni ni churches mi ru bino donyo no ye loke kita de ben wajini loke duong piani covering je mukane machalo memorial mirbet no ki yup jon ni pe peko magu wokie mone maniti lukodi lukome kenyo pa niang history na maber but memorial bi metega kama net rojo timeye actually ma record un yo mapajo gi ngeyo le wen chincha kon wa lo en lo me yubu memorial ni tini no mo ma tiromo setting aside wa tipo I compare ma one work yani jomuto since Lord Ken atamani gene lokape to arbro pol makareno ene ni miro ki jol jone ni ki chen pa kere gi moni ma nok ki pok tedgi family sharing tedgi piani la bon eno balo nyin kara ana gi umega kumano ala po to twal po amiro bilo bod mego amini kar me gamoloken Poi ambe parti ki lok mo pol ke ta chawa ne tiar do kwalim ana tamani lok palotin ni magudugo ki jolo ge ke wate ki ngudugo ki jolo ge ni donc nyoto jolo ge perni bebe do e mari o lo tini magin gu chiero matin yo dugo ni lo tini pe gu chiero pi mirigi ne gu chiero ko kon kalwen no lu tino wenki ma ko ga ma ka kar ma an ber awani ko mo walo wet ma don wa an ko ber ke ma ka lo ya adu ki ci dano wen ma ko lu ko kon we wai dan pa kon ke ma ko gira ma ka donc ka gamento ye ni ko dugi dan mu den tian mu ye ki nyut ma ay kom gi donc kin gamento ki kom gi ber gen go beri lum kom ber gen go dugu ki ti ku ci jon ene welu tin ma ko dugni ber gen lu tin ma ki ma ko ga ma gi pepe gi ngay ta ti o ci ke ma ko ki bor bo monti la tin me mo a de ma ki bielo
en jol bugot gi mo ken ma ke ma kan do go biel la tin ki cher kare lum wa tin pa ngai kara tin be tin la tin a chiele ken ma mi no nyal la bo nyal ori la bo nyal ka nyal era chiel ki bir ge no ti di kalten ti yo ci pero wana chuli dir to toal donc man jol en gi luor don wa gwal la bon luor don wa gwal kon lu ti ma ko dugul wen ke dugul gi la ling non ge pe ku dugul wen yen ki tigi tuer ki tigi chuin ni ka chuli mi ya ber pere donc gira yu wa ben ke ma ko lu ti wa ite lu ci lok en lok ma ko mbir tar pa luoti ye lok ke pi gi tegu ma tek ma ra mi ya ke den ki wang ma tut lu tin ki yu ka ber mo pi gi ki to na ne ngar ki wa ni lu te la ye no mi ko chung ko ti ma ko ye ku du ka ji pa ji ma pe mi i wa ber yo ma da wa jon ke ki yom chuin ki to ber na ne di ber wa gi winyu lo ka da ini kira ini tiga lokere pegi gam dog dane kwet ko pian ko neng chiam ki lum kuja we ku bet ki mirri ni watu gang ki gwakge ki konge je me kom wat duong to twal ma pebe ma lok ene a lega won jo ma paje kuja ni charo ruot kira won lok ni chung ki tienu kom no tien wani ma gudu ni kadi ma mon kadi ma cho lu ti ma ko mbir gen ko nyali lu ma gudu lu ti ma don we don pegi nge ber ni actually ber ni gang wati ni ci da fugi ti ka mi gi ka me pe ha ye o po e mer cher mar wor jolo gi ko nyon tong wer mer ci actually do ko mi ke timi do gola ci la ci o po e lu ba mi ke lu gi ma kom gi ko mo la le lum ber duong ma ko nyepe mo wai ot ber duong ata ci mu loy na ni mi lu ba ko ni wa ku yap nyim gi ki mi ni gi kon ki di chuin gi kadi lu ti kadi latin ma won pe yang ci actually be kay da mo ciero ma gi ñomo cier ka mo no ñu latin la ci o ene mu ñomo da xam cier kwa latin chaani ma pe me ni men latin li me latin ne ci da mo ke bo la ci mo ken ni ye latin li me ci mi pe da be ka po ko lu ti ma gu du ka lu nyingi ni lu ti mo ai lum ene du ñu mi ke ni ga pudi ki jol gi ni wa po e du no pe ko cier pe mir gi lo pon to ala tamane wa legu ni ta bir ma bir do ko no ala ke lo pen yen da ma pol gi tika winyu ne da be no pe ni ang ni lo tin go gudu wa ani ko en ma ber be pa pura tika winyu ne ke ta pa lo ni lo tin gudu ci a po era da no ma gun tika te me di ben ata mo wa gi kan da ma pol gi tika mir me da mo ne po e wutu to ana po te twal chawa de well done wa mir wa gi yubman madong dong da ke ka bi chen la kan de ben i ro ke to la pain ma walk down o tie ke de we ge obedon record ayela pe enu no ata ni la mera Lady Grace no BTG ye chi ka gwa nyo en dong bi delegating an chi dong an bi po mera po no beren pe lo ma wi do ne ini tim ma po tim kwan comments pe duong mo twa okay dano makiluo nye ni tim tiga wani amor wun weng lutien gang wang o actually yeah for ritual otimo kija ni chamo kene Facebook kwero mio display me comments manotika kany ki dano makiluo nye ni Kisa Ibrahim o wajmene hai chi marwa mara po matek Kisa yes kidong
Abnon KN Jesiva Chigawani. Hello. Greetings to you, the Ben, and all the elders online following you closely. Wafoi Titwal, Wafoi Matek, Lupua, Kidong, Kakany Watie Kidano Makilonye Lumudwa. Ma and Wani, Pebe, Inimrod, actually, Gidano Chan, ni Gidano Chan in capital letters. Ibero ikam karmalach dong ikar eni chan tie kamede anyim chwer chwin dano me chwer dano ma and actually you will love duchu chwer chwin dano manoti actually you love duchu actually omiero actually omiero teach. Okay. Before I take man, and kikupna hero loy. look my chan ma John to get down on it and Roro yar ma tek ma da. Ma wan we the kirano pio ka ni tiche pe kidwe routine to get down on it. Teach ma tek adida, yeah, it's true. Kidare man doctor Matiga Wani, thanks to be here. It's so sudden. Man Dr. Daniel, my aunt here is South Sudan for 12 doctor. He comments yeah, locally lera matera ye. She comments Mathieu Chalo no do achele ken ma loke inometek lokma latit lo mudwa American man or politically fail, socially fail, economically fail, religiously fail. I think now, man lokma enokatikere kakai. She one for my tech. Tamanda Ramadwakna T bot in moderator. Mona actually doing a kind. Give her a watching me, brothers and sisters. Let's keep on discussing this. Thanks. I am not going to talk much. Next time, better from South Sudan. Let's keep on remaining in the matter that should be done. Thanks. Thanks to you all, the Ben. Before it as well. Before the 12. Yeah. We don't care away here. Okay. Yeah. Big Ben, I'm very penny piano tea. Watch Johnny. God do good no down by pegging a good do good tear. Chiang Ngamo Jolly do again. Tie kabedo mo maki yobobot gi e na kasongola ena ke jolo gi ono ye ma gien go bedo kunu gamente jolo gi ento ki kony padul mogo matiram magitie en bene na kasongola kunu ma atika nongo detail le pa jono duju ci tamni ichi ade manyen magwakawa benyamo loke eni china betieto gidujo ya bato no ke gwako ge kono magien bene ki kome gien bene ki komgi chwingu chwe mater ni pingo ki gwako gi mwaka chielo lu mapegi kelo gi pajo kono mier gien gi bien pajo kakany mabego wanyni kamaleng ni chwingu chwe kom ruoth pieno gitamne ruoth do jalo giyo chalo gene jo paruot ruot ng'eyo okay apoya okay ana poi de twala poi pasca di te ben penyo pero ma Romeo cara che Lady Grace me men lulu lock pen chawa do tu mo dong no parai one next week parai yeah kita dong me go do waje ni mier rak wa ku be kiloke ichabet mabeno kidong maleg won bi was katam che ubin kitam mo ma keto chon wege wa chero gamone le pen na ke pen ni bene
12 wel dog watamo ka kwen mo mier wo ket ye tam ngo ba mier wa gam tin de ben ma ben ne ana poi won to twal je jo kamalo Okay. yeah Di ben Ramadan ending program. Di ben. Take